iyo abantu bavuze ngo Yesu yatubariye ibyaha byahashize n'ahazaza abantu bakavuga ati murumva b'abanyabuntu ibyo urabivuga hiki ikibazo kirakomeye ndakunda analogy abantu bamwe bigisha batakunda gutanga avuga bati igihe Yesu atanga igitambo kimaze cyo kumusaraba ariko arabambwa ibyaha yababariye byari byo muri passé canke byari muri kazoza byari bya kahise no mu rujya mwanya no muri kazoza actually nibyo uzamwizera wese muri tazi tandukanye zibaho kwisi nguciriye muri iryo niryo jambo rya mbere umwuka wera yakoresheje ajya kunyigisha ubuntu nari jyenyine ndabyibuka ndi mu muhanda nuzuye yamarira wavugaga impamvu se yindi nuko nari ntangiye kwibona hibizaha ntakekaga ko byanesha none nkurwa umutima nyuma ya minsi 40 nyuma ya 40 jours s'il vous plaît nyuma ya 21 jours nyuma ya kwagusoma bibiliya cyane nyuma ya kwaguhindura imyambaro ngiye nambaye jeans ejo bundi urumva ewe nibyo anje utambara pantoufle mbega nyuma y'ibyo byose numva ndarushye ntangira kwibona ko ibyaha ndiheba rero icyo nicyo cyambere sinzabigibagirwa ari saa 9 ijwi rinza mu mutima iryo uvuze ese Yesu ko yabambwe ukavuga ko yacungwe yabambiwe ibyaha byahashize ko utari wakabaho wihuza na ute wihuza na ute hanyuma se ko yavuga ngo yakoza byaramutunguye abikobariye utarabikora hanyuma se ibyo uzakora byo ntazabibabarira komeza afite ni kintu komeye cyane cyo kintu uvuze kubera abantu benshi bazi ko bababariwe ibyaha bakoze ejo ibyo nakoze kare okay naho nyine by'uno munsi nteza gusaba imbabazi nteza avuga mana mbabarira afite abantu baritiranya kwihana no gusaba imbabazi repentance et confesser ndavuga mu gifaransa kwatura ndashaka kubwira Imana nti Mana je ndarakara par exemple ubu ndashaka kubwira Imana ndarakara vraiment kandi iki kintu nikini ntikikwanye nico ndi muri wewe sica nuka w'Imana shoboza ndagihebe iyo ni kwihana ni guhindukira repentance ni changement de direction guhindura inzira wari kurajamo iyo wakiriye Kristo wari kuja mu irembo ryaguse rinini ucuhindukira inzu ukaja mu irembo rifunganya ryo Kristo ukaja muri ryo aho babibaye une fois pour toutes agakiza twagahawe rimwe rizima nimbabazi z'ivyaha ziconnecte n'agakiza twabahawe rimwe rizima mu gitabo c'Abaheburayo ndagikunda cyane nico gitanga analogy nziza karoro keza kerekana ngana Yesu igitambo yatanze kimaze yatanze rimwe rizima catwabara ivyaha byose rimwe rizima Abaheburayo 10 umurongo w'icumi 11-14 avuga ngo reka twasome nibyo bera yuko kugira abantu dukurikire nyaba bibaza yuko turiko turavuga amakuru yacu ngiye ko twishimikiza ijambo Abaheburayo 10 umurongo wa 10 haravuga ngo umurongo w'icumi uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa tubeshejwe nuko umubiri wa Kristo watanzwe rimwe gusa 14 kuko ikimazi kimwe arico yatunganishije gose abezwa gushitsa ibihe bidashira none mumva yatwejeje igihe kingana gute ibihe bidashira mu kinyarwanda mvuga ngo iteka ryose imbabazi z'Imana twazihawe rimwe rizima kuko uwo Yesu Kristo abaho na ntajyo ngo yame adusengera adusabe niwe kimazi cacu niwe mavuka wacu yatubabarira rimwe rizima simaka ngume saba Imana ikigongwe kugira ngo nitwababariwe narababariwe icondi iyo nkoze ikintu kidashimisha umwuka w'Imana arambwiye ndaciyambura biritubwira ngo mwiyambure ubuntu bw'Imana butwigisha so depuye mu gifaransa kwiyambura kureka guhunga kwikunkumura niyo majambo bibiri ikoresha ivyo rero n'amajambo asigura ati bireke stop it hana bibiri tubwira ngo hunga hagaze ku busambanyi par exemple bibiliya ntikubwira ngo senga oya ikubwira ngo hunga flee hari umuganda nako ndasobanurira na interprete Burundi kera yakora byigisha mu gikono cy'ugwaruka acavuga ati iyo bibiri bivuze ijambo flee iri hagati yo guhunga yo kwiruka no kuguruka aturamaze kubona amadesani ubukoko bwiruka budakoze amaguru hasi ati nibijya no kwiruka udakoze amaguru hasi rero twarababariwe rimwe rizima twarejejwe rimwe rizima twaragiriwe imbabazi kuko izo mbabazi ntizihagaze kuri jewe zihagaze kuri Kristo Yesu